Seiñ Kynthai Welfare Society mi mentudu kowi na kiseng yong kimanbay wakre nei bentai bahai miat kim lang salang yong kiwa chong chnong hakasengi mucai arpau nyau terik waka pengkat arpau pra terik uwisu dayarap poisa ke yong krek kam yong ke District Social Welfare Officer West Jainte Hills depan man goya ke workshop namo ke isikai wakerpang HRC Secondary School mi mentudu. Hagani ke isikai dewan cimbenta daki kena apure yong ke RC School mi mentudu wana Don Bosco Secondary School mo keempat mi mentudu. Wekimat ki pang wada yo mentoy ki kena langba iklam ibatai ki brustat bru cempang haki arsengi yong keni ke workshop to hajrong ka ain Child Marriage Prohibition Act arajan ru wada batai da kejasen na District Social Welfare Officer West Jainte Hills neite hajrong ktah i chongkha dang Wyrta ya ki cendrang wa Kynthai wada kelam da khana da kates miri suna matron civil hospital clearance neite hajrong ka ain Juvenile Justice Amendment Act arajar arpawi wada Pynsñiawthooh da ka yalam sutengah outreach worker DCPO West Jainte Hills kadwa ya ka phang ikta idam skur chiteng por da kelam daw SD lalu community mobilizer SSA West Jainte Hills. Hakasengi pengkut ia keni ke workshop dawan embenta le da ka emlekiang District Mission Coordinator SSA West Jainte Hills kam ke kongsan hakayalang wapalai da ka baya hun lang pawa President SKWS mi mentudu wede yo le iklam pediang na ke Jessica BM Assistant Secretary SKWS mi mentudu neite ki kentin Seiñ Kynthai Kro ya ki khynnah na ke Sister Sheila Thomas Headmistress Don Bosco Secondary School mo keempat waki kentin sngango na ke Sister Puspita Beg Headmistress RC LPS School mi mentudu. Keemleki yang hawak lam kam kokongsan dari rok ke Seiñ Kynthai Welfare Society mi mentudu wadai mensin sngaw khia ye miat ibha ki khynnah wa ke imlang salang warok kawi tholat ko le ki kam wa pher na ikpor chikipor kham tam heliang wo pai ye miat ibha ki khynnah wa wan na ki manyung wa ban ido icha wom yo lat ulai skur chu mensin gale ye ki khynnah wo man ki bakit khia ye kamram we wo risendong ye buram akor ki khynnah ucenrang to manu hapo arpa wisna ka Kynthai man ko hapo khatra snap sato ladalai ida ka rights of children ma the rights of the children war boys and girl mod hapo khatra snap ma ya pher ha MP Act ya pher ka juvenile act ko to ye khynnah the Khenlang go cendrang le apok khat pra Kynthai le apok khat pra snap ha kan ni ka Prohibition of Child Marriage Act u cendrang wa apok arpa wisnam dang manu khynnah ka Kynthai apok khat pra snap dang man ko ka khynnah ma to lada uniu cendrang empoi arpa wisnam ka Kynthai empoi khat pra snap Pingi chongkurim yaki kate da pengkan kaya kan nikaan Prohibition of Child Marriage Act. Akse petok nolong kani ka fine kwasi to kani. Mentu dada penyebiai kini armot. Ma, dawan kita gilang do, dawan kita kisadu ko penbiak. Te lada to day menjur kini armot le, lada to menjur le. Cisino dia biar hapo kan ni kerta ucerang arpawi ka Kynthai po khatra kakut ue ko order kate ko order ong ki annulment ma